الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Mga katawtaymang huran na agama Islam, muna itukbar na to pamahasot si Allah subhanahu wa ta'ala in sa taod-taod pagsarang syukur karena in Allah subhanahu wa ta'ala masi-masi kita yanugharaan niya ni'mat, masi-masi kita biubusan sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat sarta amuin patuttuod lawitan yung pagsyukuran amo na in bios kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat napakaitan yung nausal apagtunayan sindaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta mausal tanyo paamuin mamuso sin pangadjian maniyo atawakan patumtum amuin hikasong sin pag-iman sin kita. In ni'mat ini amo na in pagbahasahon ni'mat kakasay iban kalasig sarta kahamong haya hawakto amo in mapakaita pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala iban karidaan niya. Mapakaita paamuin dumauhat sin pakaradyaan hikasong sin pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karuna in karyasali sin pag-iman sin manusia di siya tumutog atawakan tumattap hambuk bubutanganda. Biyana sin sambat faman lam yakun fil izdiyadi kana fil nuqsan. Hisiyo in kaunan niya di na long tagumanap atawakan dumugang in pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala nari sayan tumutog hahambuk bubutanganda. Sumagawa bang di na magganap atawakan di na sumung in pag-iman niya tanto na sadya kahilangan siya iban karagdagan. Angkan subay daran nato hinangon amo in dumungog sin mga patumtum biasin biha ini labi awla na pa amoin nagbiwisara asupaya amoin sumung in pag-iman ta pa Allah subhanahu wa ta'ala karna yari kita biusan sin Allah subhanahu wa ta'ala ni'mat amoin pagbahasahon ni'mat kakasay iban kalasig sarta kahamong haya hawakto amuin mapakaita apag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Indua ni'mat ini makatawtay manghuran haagama Islam amo na in pagbahasahon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labi mataod in nalugi ding sin nakauntong. Nasabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadith riwayat sin Imam Al-Bukhari dengan hadith Ibn Abbas radhiyallahu anhuma sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Dua ni'mat sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaya akkalan natipo nalusungin kamatauran sin manusia asawab sin dua ni'mat yan ala wahuma long sin Rasulullah as-sihhatu wal faragh amunain
kalasig iwan kakasay sarta kahamong haya hawakto amin wala napakay apag-ibadatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karna in pag-ibadat, in pagtunay sin pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala amoy ni insiyo kat piangayo katutan yu sintuhan. Long sin mga sila ahlul ilm amoy in makahati al-ibadatu matlubatun mink war rizqu madmunun lak fajtahid fima huwa matlub watruk at-tafkira fima huwa madmun. Long sin mga sila ahlul ilmi makahati in pag-ibadat, in pagtunay sin ibadat, in ini daakan siyukat katutan yu sin Allah subhanahu wa ta'ala. War rizqu madmunun lak, adapun in rijiki inyan asal yang atasan nakatutan yu sin Allah subhanahu wa ta'ala. Diak na kita mag-ibadat sarta yang atasan niya nakatu in rijiki ta. Fajtahid fima huwa matlub, ding hasawab yadto pagmuhut-muhuti bang uno in piangayo siyukat kay musin Allah subhanahu wa ta'ala watrukit tafkira fima huwa madmun, sarta ayaw na kautuod magpaluog magpikil bang uno in asal na piangatasan kay musin Allah subhanahu wa ta'ala amo na in rijiki mo. Diak kita sin Allah subhanahu wa ta'ala tumunay sin pag-ibadat kaniya. Sumagawa nabangin daawata hangkan in kita ri na makatunay sin pag-ibadat daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato sawab na lipa na kita hapaglawagan sin rijiki apagtuntutan sin usaha sin kabuhianan na ingaton tan yung makatotay manghuran haagama Islam in pakaradyaan ini asal na siya yang atasan katutan yusin Allah subhanahu wa ta'ala. Arapon in labi tatuod pagmuhut-muhutan bang uno in siyukat katusin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahinang amunain tumunay sindaakan niya sarta umanib iban lumayo sin langan niya. Sumakawa hadalam bihadto ayaw isab kita masa sin pagpaham amuin tinggalan na tuod hibin tamaman in pag-usaha at awakan in paglawag sin kabuhianan bukon bihadto. Sumakawa in kamaksuran sin bisara sin mga ahlul ilmi amuin mga sila makahati ati niya dihilanta labi kahalgaan at awakan palabihunta in pagdihil halga bang uno in siyukat piangayo kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala hipapahinang ang pakitalong taamuin lumawag sin rijiki amuin asal na piangatasan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang saupama in kasusahanta amuin maglawag kita sin kabuhianan at awakan maglawag kita sin usaha amuin mahinang takakaon mahapon may naat na inyan asal na yang atasan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. At iniabang yan suku mo maundayan kay mo wayroon pagduarwa. Long sin mga ashabul hikmah in kana laka nasibun fi shay'in sayaqlibullahu kullal mawazin likay tahsula alay. Long sin mga sila ashabul hikmah amuin mga maparok magbisara panday-panday kal maghimumungan banglong niya aun payan parusukuan mo hahambuk parakala hambuk pakaradyaan bunnal tuod balis katon yan tunggangon sin Allah subhanahu wa ta'ala katan timbangan abang man maraob kay mo insuko mo hati niya rida makaparugaing inuno insuko mo inyan tartanto sadya kay mo inridji kita asal siya aun asal aun inridji kita pa Allah subhanahu wa ta'ala inyan yang atasan katutan yusin Tuhan in Jibril alaihi salam nagwahi pa Nabi sallallahu alaihi wasallam inna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastau'iba rizqaha
In Jibril alaihi salam nagwahi para Rasul sallallahu alaihi wasallam sin bunnal tuod in hambuk ginhawa di tuod siya ini mapatay hingga sadya makawa niya katan matikmud banguno in rijiki suko niya dingha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma alayna illa al-akhdhu bil asbab. Ang usadyayin kato gumuwa kita tumindog mamanaw-panaw hinanguntain asbab asupaya kita makabak rijiki adapon in magpabatok kato tanyo parijiki Allah subhanahu wa ta'ala. So asal na ito piyangatasan niya kato ang kanya kita siyo katawakan yang ngayon niya kato in papag-ibadatun kita sawab in rijiki kita asal niya na piyangatasan asal na tiyutupong kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanin baita kato sin Nabi sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Pamakay ka mo kabuka atawakan patattapan yun kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala ring doon hapangatayan niyo wa ajmilu fit talab ay is'aw fi talabid dunya bi'tidalin duna ifratin aw tafrit. Atin niya guwa ko pamanaw-panaw panglawag-lawag asbab amuin hikabak mo sinrijiki bi'tidalin ding doon hapartangahan. Awayroon pagpahil-pahil, awayroon isang pagpalabi. Asumagawa, ayaw tay sablong taamuin pupuron in wakto taring doon hapaglawakan sin kabuhianan atawakan rijiki hakira amuin katinggalan tana indakan kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin hikabin na nato bang unuin karyasali bang may ta kita piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala hababaw sin kumi. Ang kanbeitaan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tiyatumtuman niya kita hasabda niya man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi. Nagsabdain Rasul sallallahu alaihi wasallam ahadith niya man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbi. Hisiyo in kaunan niya amuin parakala pakaradyaan pag-akhirat amuyaw in labi mahalga kaniya amuyaw in labi kasusahan niya amuyaw in labi malaggo halong pangatayan niya ja'alallahu ghinahu fi qalbi. Papanjarihon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagdaya halong sin pangatayan niya. May ta pangatayan karna in mattandayahan sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam laysa al-ghina an kathratil arad walakin al-ghina ghina an-nafs. Bukon in pagbahasahon dayahan sabda sin Rasulullah amin dayahan mabanusin arta sumagawa walakinnal ghina ghinan nafs in mattan dayahan long sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in dayahan in pangatayan niya aun katumpat halom sin pangatayan niya aun qanaa pagbahasahon atin niya rida siya bang uno-uno na in tiupod kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala ringha mga rijiki. Karena long sin bahasa faqirun kullu man yatma' ghaniyun kullu man yaqna'. Miskinin katan sin umangot dayahanin katan magrida. Ang kanbeitaan kita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam man kanatil akhiratu hammahu ja'ala Allahu ghinahu fi qalbihi. Hisiyo in kaunan niya in pakaradyaan pag-akhirat amuyaw in labi mahalga kaniya amuyaw in malaggo halong pangatayan niya ja'alallahu ghinahu fi qalbih papanjarihon sin Allah subhanahu wa ta'ala in pagdaya halong pangatayan niya hati niya aun katumpat sin pangatayan niya. Iwan bukun hat bihadto sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam
wa jama'a lahu syamlah. Iban punun tibuukon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga pakaradyaan niya nabubulakay. Wa atathu dunya wa hiya raghimah. Iban bang bihadto in kaunan niya amo in parakala pag akhirat amo yaon in labi mahal ka kaniya wa atathu dunya wa hiya raghimah maun nasadya kaniya murul in pagdunya biasin sa kaula-ula tiutundan. Maun nasadya kaniya murul in pagdunya biasin sa kaula-ula tiutundan. Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagbaita. Rasul sallallahu alaihi wasallam in nagbaita, di magpuputing, di magkakabtangan din nga hawa nafso niya bang bukun wahiring Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pakitabaitaan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sinlawan niya, wa man kanatid dunya hammahu, ja'ala Allahu faqrahu bayna aynay. Hisiyo in kaunan niya in pakaradyaan pagdunya, amo sadyayaw nin mahalaga kaniya, amo sadyayaw nin kasusahan niya, para kala pagdunya amo sadyayaw in malaggo halong pangatayan niya, ja'alallahu faqrahu bayna aynay. Hiusok sin Allah subhanahu wa ta'ala in kamiskin haantara sin dua mata niya. Hati niya wayroon kakitaan niya wat malingkan amurain kamiskin. Lumiling sa maun patuon niya, kamiskinin kabakan niya. Umatod siya maripalawadamik yan bihadto, kamiskinin kakitaan niya. Umatod siya maun paunahan atawakan pataykod, wayroon kabakan niya wat malingkan kamiskin. Sabab yusok sin Allah subhanahu wa ta'ala, ring doon, haut sin dua mata niya in kamiskin, mayta in parakala pagdunya, pakaradyaan pagdunya, amo yaon in labi halagaan niya. Amo yaon in labi malaggo halong pangatayan niya. Bang mga parakala pag-akhirat ito pag-ibadat, amo in pahil-pahilon niya, daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabukun hat-bihat in jumato. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa farraka alaihi syamlah. Iban bula kayon sin Allah subhanahu wa ta'ala yung mga pakaradyaan niya natitiwok. Walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Iban minsan pabiadiin in tuyo niya, in pagmuhot-muhot niya magtuntot lumawag sin pagdunya, walam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Wayroon da mahasil niya, wayroon da madawhat niya, minsan pabiadiin in tuyo niya, malaingkan amurain kira, amuin tiyupong kanya, giyanta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amoy ni makataw manghuran ha agama Islam. Angkan suway tatod pasinupon palawman sin jantong ta, bang biadiin in kahalgaan, sindakan sin Allah subhanahu wa ta'ala marikato taniyo. Suway tadaran amuin tiyutumtum, daran talong ta, amuin kiyakan nalhalong sin pangatayan ta, inhinapusan dagpakantay niya mo rin kamatay. Inhuwalaan tayaon kuwol, na inuuyan ta mo rin adlaw akhirat, na suway intalion ta, suway kita mo in magtakama, bang uno in marata luto, bang uno in marata mo in luto, mangarap pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadalam bihadto, wala kita iyawam sin Allah subhanahu wa ta'ala, afarman niya, wa tazawwadu, fa inna khairaz zadit taqwa, na pagtaka makamuluto niyo, amin mahinang niyo, luto marapa adlaw mahuli, fa inna khairaz zadit taqwa, na ayaw na ko maglawag bang uno in sarayaw-rayaw luto, asal na ko biyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in sarayaw-rayaw luto, amin maramo, adlaw mahuli, amuin tugob in pangatayan mo sin pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aunhang buok daman, amuin tiyang hinugpat nila, kan Imam Ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala, inari sin Imam Ash-Shafi'i hadaman niya, alayka bitaqwallahi in kunta ghafilan.
panggayunggong kau, pangamdos kau ring doon, apag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala in kunta ghafilan. Bangin kaunan mo yan, lirap na kau, lipakan ako sin pagdunya. Ya'ti ka bil arzaqi min haythu la tadri. Bang bihatin kaunan mo, yaon kau nangangamdos, yaon kau nanggakayunggong, apag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala, ya'ti ka bil arzaqi min haythu la tadri, dumatong nasadya kay mo in ginisan warna sin ridjiki, hawala mo na angan-angan. Fakayfa takhaful faqra wallahu raziqan. Biadinin kakin ya mabuka kau mamiskin, Allah subhanahu wa ta'ala in magdiridjiki. Faqad razaqat tayra wal huta fil bahri. Siya in nagriridjiki sin mga manok-manok yaon limulupad haayan, iban sin mga kaista-istaan hakalawd-lawran. Wa man dhanna anna ar-rizqa ya'ti biquwwah, ma'akala al-usfuru shay'an ma'an nasri. Na hisiyo in naghuna-huna, bat in pangannal na in ridjiki ini makawa laway ring hakusog, ma'akala al-usfuru shay'an ma'an nasri. Narinasan makakaunin mga manok-manok sibi-sibi yan, bangin iban niya magakaw mga manok-manok dakula. Tazulu anid dunya fa innaka la tadri. Malimun lawa ra ko ring diha dunya, di mo kaingat-ingatan. Idza janna alayka al-laylu hal ta'ishu ila al-fajr. Kuno bang ko yan kasauban sin tikidlom sindom, huna-huna mo makaabot pa ko sin fajar. Panduhay ba marayaw, fakam min sahihin mata min ghairi illatin. Pila sadyain manusya makasay malasig mata min ghairi illatin. Nawapat na sadya hawayroon sakit. Wa kam min saqimin 'asha hinan min ad-dahri. Pila sadyay sabin manusya amin tahunan na nasakit, sumakabuhi basambil bihaon. Wa kam min fatan amsa wa asbaha dhahikan, wa akfanuhu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Pila sadyay sab amuin bagong bata, yaon mo kikita naguuyong katawa mahapon may naat, wa akfanuhu fil ghaibi tunsaju wa huwa la yadri. Sumagawa pagsakali in kukuputi amo in hipanapot kaniya asal na to ityataka matapok ding hapanghati niya. Faman 'asha alfan wa alfayni fala budda min yawmin yasiru ila al-qabri. Hisiyo in mabuhi siya humabain pangumulan niya hangibo tahon parwa ngaybo. Fala budda min yawmin yasiru ila al-qabri, wayroon na dapat hambuk adlaw in isyayon ihatod da palawm sin kubul. Amura yawn hinapusan dagpakan niya, di ra siya tumaptap da hindi hadun niya. Amoy ni makataw tay manghura na agama Islam, mabaya kita iban sindi, hinapusan dagpakan ta amurain kamatay, in kabuhi da hindi hadun niya, asusungon, nabiara kuman sa panton takainup. Amo hindi mo minsan bangko makabatiin ta kayo nupyaw, hindi mo minsan agad hikasuy-suy katan, di mo katumtuman. Bihad to rin hantang niya sin kabuhi dun niya, asusungon na biara sa hantang takainop. Long sin Qus ibn Sa'ida, hambok ding ha mga tanyag khutaba na kauna, inari niya, wallahi innakum latamutuna kama tanamun. Bunal to rin kamo yan, mapatay ra kamo, biyasin katug niyo. Wala tub'asunna kama tastayqidun. Ibantan tutuod, buhiun da kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala, bangunon haadlaw mahuli, biyasin kabati niyo. Wala tuhasabunna bima ta'malun. Iban bistahon da kaniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, in uno-uno nakakahinang niyo. Wala tujzawunna bil ihsani ihsana wa bis su'i su'a. Iban tong basanda kamo, singkatan kakahinang niyo, singkatan pagmarayaw niyo sin marayaw, iban singkatan sin pagmangi niyo sin mangi. Wa innaha la jannatun abada aw la narun abada. Na mapuas kita tungbasan at awakan hisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala, duwarin paghulaan.
wa innaha la jannatun abada, dun na ka inikaw yan tattap maghula-hula halom sin sulga salama-lama, aw lanarun abada, atawakan tattap ko isab maghula halom sin apinarka jahannam salama-lama. Ang kan makatawtay manghura na agama Islam, inna Allah subhanahu wa ta'ala diak niya kita umundong dayday manali-tali pasandungon hapikilanta amuin pandukahan ta marayaw bistahon tayin ginhawa baranta hauno-uno na in kakahinangta beitaan kita sin Allah subhanahu wa ta'ala afarman niya ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai kamu mga beriman na marat saya, kabuha kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala tattap iwan tutug. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, iwan suway tuod patut lilingon pandangon sinhambuk ginhawa sinhang katauring kaniyo in uno-uno na amal ibadat amo in tiyatakamaniya hakonsum amo na in adlaw mahuli. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Iwot tawa kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala sababin Allah subhanahu wa ta'ala sangat makahati kaiingatan ning katan kanuknukan kakahinang sin manusia anahut maaslag inyat tuhi pakita kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw mahuli sarta tungbasan kaniya wayroon mahan niya yamisan hang sulag uno-uno. Ang kanin Allah subhanahu wa ta'ala biyaitaan niya kita magtagama hipaliling kato tanuin kakahinang amal ibadat ta amuin mahinang tatagama haadlaw mahuli sawab amura ini amuin tupot tunggal amuin umunong kato taniyo amurain tupot tunggal umunong hamano siya haadlaw mahuli amurin amal ibadat niya wayroon amuin gumapi kaniya sawab ingkatan magoy kanya pa kaniya tumali ibang biyadi ninhi kalapas niya hakabinsanan haadlaw mahuli. Ang kaninarisin Allah ang kaninarisin Nabi sallallahu alaihi wasallam asabda niya ma minkum ahadun illa sayukallimuhu rabbuh. Wayroon ding hangsulag ding kanyo sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam malaingkan insiya bistahon hisabon sin Allah subhanahu wa ta'ala asuhon buntol sin uno-uno na in kakainhang niya ring dihadon niya laysa bainahu wa bainahu turjuman wayroon haantara niya iban haantara sin Allah subhanahu wa ta'ala malaikat amuin magsalin sin bisara wayroon sa asubon siya direct buntol sin Allah subhanahu wa ta'ala bistahon sin kakahinang niya ding dihadon niya nahut maaslag mangiiban sin marayaw fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali in manusia doon na lumingi patuon niya sumaga wayroon kabakan niya wat malingkan amurain amal ibadat niya marayaw lumingi isab siya maun wayanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam lumingi isab siya umatod mari palawa damikyan wayroon kabakan niya malingkan amuray sabin ammal amaringkan amuray sabin ammal niya mangi tu palawa ammal niya katan amuyaw nin sumaksi kaniya banguno in susungon datungan dagpakan niya wayanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar sarta bang siya umatod maun pa alupan niya wayroon kabakan niya malingkan amuin nagsusuliyab apinarka jahannam ang kandidatan kita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam fattakun nara walau bisyiqqi tamra ang kan ibutod nagamay-amay in Rasul sallallahu alaihi wasallam fattakun nara walau bisyiqqi tamra paawnan niyo tuod halong sin bigi jantong niyo in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala minsan mabiya na kuman sibi-sibi amuin bigi hulma karna bangkaw nagdarasin kabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala minsan pa siya sibi-sibi hulma inyan dihilan tungbasin Allah subhanahu wa ta'ala sarta mahinang parasababan amuin hikalapas kay mo hikalapas kay mo hikahon ding hakabinsanaan haadlaw mahuli murah-murahan salamatun kita nyusin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw mahuli ring hakatan amuin pinjala manjari taalupon ding hasabian mga katotay manghura na agama Islam
pasinupunta no taniyo palom sin biri jantong taniyo banguno inda akan kato taniyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta aniban taniyo layuan banguno impiang langan sin Tuhan amahuli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.